Mizoram Kristian te hi setanana min beina na sat berna nia ka hriat chu Chhungkua hi nia achan chu Chhungkua ber setanana athunun thei to Chhungkua in rem lo na te Chhungkua in ngir ngau na te aron thlen thei to chuan kumlama lo pangjok abikin no pangtele thalai te hi setana tan tu khoi the ani to mai thina achan chu no pangtele thalai te hian Chhungkua hi an in hum him na kulpui pathian mangai na an zir chuan na mun ani tlat siani chu wang chuanin Chhungkua hi kan lak serious angaya Chhungkua that na tura tanin sumle pai kan hun le tha te kan invest nga mangai ani joso bung som ni pali chang som panga khan keile ka chung te ro zong in lal parong ani kan boldoni di kharon injia ka he thui soi mai amo soi liam mai mo soi liam de pot chu all em mai ni amma ero chu tun lai khovel boy taka hian keile ka chung te ero zong in lal parong ani kan boldon ti atak taka thlentir har em mai ni amma ero chu Chhungkua pathian rong bol thei tu le pathian du zong nga om thei tur chuan thil poimo tak le kan ti mak mo hi tam takhi a omin arin omani tukina hian Kristian Chhungkua ten keile ka chung te ero zong in lalpa rong ani kan boldoni kan ti theina turata na Chhungkua nga kan practice thei kan ti thei hi toite in soi ho thokila try in ka ria hemi ka soi hian asoi tu Chhungkua nge hi kan fam kim em teu lo mai soi sel tur tam tak Chhungkua kan kan fel fam kim lo ani chuti rual chuan Kristian Chhungkua tha ni na hi perfect family Chhungkua tha fam kim lam ani lova pathiana in nga Chhungkua ni na zokha Kristian Chhungkua kan ti di tak in nga na bul chu ni ta ni ti chuan Kristian Chhungkua kan ni a pathian rong boli kan duwa pathian hi kan da lal berani ti thei tura ni tina kan practice tura ta na tha em mai chu Chhungkua a trong trai hawa kan Chhungkua cheng ve tura pathian kan som hi ni ole Thessalonica khan thil poimo deuh mai alo inzia ka chu Thessalonica khuwa ami ten hetir ko bole ka ton pakhar bunga chang som pasari khan heti hian aron tia bang lovin tong trai ula engkima lom thu hril ro ati bang lovin tong trai thurin min ti ni Kristian Chhungkua te hian tong trai na hi biak ina chaw emo ani lo po in mi zinga chaw emo kan nei ani chuan a fel lo leang Chhungkua nga kan tong trai ho tam hi angaya pathian hena dina kan thlen tam be phothi ngai ni a thei ram chuan zinga le tlaya pathian he tong trai ho na nei theila tin Chhungkua in thutlu na kan siam ma kan faten zirna an than don te nupui pasal kan than don te tin chubaka ram kan leidon te motor kan leidon te thutlu na eng po siam donila pathian ron photi ahim em ani tin chubaka Chhungkua ate ko rana te then om khoveng te le thian te ne na buaina conflict a om chang hian tong trai ho atha tong trai na hian thil ati thei satli mai ni lovin he tong trai na hian aken tel chu in ngai tlom na ni chu chuan pathian du zong mu thiam thei tur han ke ma ni kha min choi sang thin ni LNG hoi ti khan ti hian atia kan tong trai hian pathian hi kan au thata ti na ni lawa pathian du zong hre thiam thei turin tong trai na hian pathian bula min choi sang thin ni atia a declare in karia chu wang chon pathian du dan hre thiam thei tu don Chhungkua nga kan tong trai ho tam hi angai ni tin Chhungkua nga pathiana in ngat tur le Kristian Chhungkua ni thei tura thil poimo em mai chu sam za som pakwana khan alo inziak le keu ma engki ma hi bible hian a inziak vek ma begin Kristian tena kan ma mo hi a inziak vek mai ni za som pakwana chang za le a panga khan heti hian tia I thu hi ka ke tan ten khon war ania ka konga tan eng ani
pathian thui kan ke tan khon war ni a kan konga tan engani homi amzia chu kan kong min ko mu tu tura chu bible hi ni chu ba chung ko bible zir ho hi a thakop mai a the ram chon bible share ho te tin chu ba ka chuan bible thon thu no pangte ne na soi ho te mo tin chu ba ka chuan hei mi tam tak chuan bible study kan ti de bible zir ho na te mi ina chau nei ture mo kan ti thina amero chu chung ko fa te na zir ho hi thil tha em ni Deuteronomy bungruk changruk chawa kha no ating ate kha in chung ko in om lai te in kal lai te in mut lai te na in tho lai ten o zirtir uti chu wang chon pathian thu hi chung kwa kan in zirtir angai ni Mizoram a hian abikin mizo Kristian de a hian ka du lo deuh chu sa khona hi o a hu hoin kan kalpuya chung kwa kan la lut lawa kan in chunga kan la lut lawa tin kan family angin pathian hi kan belo fo thina ni a huo zongin kan la luta hei hian na satakin chung kwa kak asiama tin chung kwa kan in kom ngei lo phani tin kan fatel kan tu le kan fatel kan rin na anron chiang ve thelo achan chu kan rin na ka in chunga kan la lut lawa kan Christian hi a community ang zong ni lovin a family ang zonga kan sa khone kan lak lu angai ni hei Hindu te Muslim te chuanin a bikin Hindu te chu an pathian te in chungan la luta in chung an pathian an be ho mai thina ke ni chu a hu ho deuh kher hian pathian be kan tum thin ma se chu ko hrana kan pathian le ko hrana kan practice ang in chunga po kan lak lu ve angai ni chu chon pathian thui chung kuang hian izir ho ve thin te u tin chungkua hi Christian chungkua ni na konga thang lian chho thei tur ta na thilpoi mo em mai ka ti boka chu pathian an na konga than lena abikin mangai na le mangai na le ngai dam na konga kan than len hi apoi mo em ani kola sa bung thum chang som pathuma khanin heti hian alo soya 2.2 chunga po 2 nei ang ula indo tonin in ngai dam ton ula lalpan angai dam cheu ang takhan in ngai dam ve ro uti chungkua hian mi ziain ang vek theilo ni thiam zonga in ang vek theilo ni khata takhan mani thiam zong zona tang midang te tlat chi hi kan om thina chu chu athalo chungko chu in ngai dam ton tur kan ni a in hre thiam ton tur kan ni oh atira ka soi to han tu chung kwa mai a perfect lawa a film lo amara chu Christian chung kwa dang lam na chu fam kim lo theu han anin ngai dam thin ani lo chin chero hi Christian chung kwa le Christian chung kwa lo dang lam na chu Christian chung kwa chu an fam kim big lo ma se anin ngai dam thin ani chu wang chon kati pal sorry ti chung kwa khe lo vila tin kanin ngai dam hian chu min pela ka ngai dam mangte chu ti chon omla ka ngai dam mangche ti ni lovin mangai na wang zokin kanin ngai dam turani a tin chung kwa hian ngil nei na khatin chung kwa kan en kol turani mizo ko hrana in mang tak pa ber in chunga tum de muk mai ti de muk mai hi kan tam em mai ni korin thon kal bung som pathuma kan mangai na chu ngil la ne ya ti kha kan mu ni chu wang chuanin mangai na hi in chunga kan practice ma saber turani a mangai na chon ngil anei ni chuan pa ber po in atule afaten nuaman ti thena turin ngil nei na le zaidam na in chunga alan tir nge tu chu tiang bok chon chung ko nu ber po chung ko nu ber in chung ko ti nuam lo tu ani du kho mai an de du an ching thina nu ber an ching in om ve ni chuan sim dai ra u chung ko anu bera an to chon in chung ko anuam thelo faten nuaman ti thelo wa tin faten an kha anzir ve bok thinani a thei ram chuan chung ko hi in rem na mun ni sela in ngai dam na mun ni sela pathianin min ngai dam ang bokin kan chung ko member pui te pokha kan ngai dam ve angai ni tin Christian chung ko ni tura thilpoi mo em chu FSC a khana lo jek FSC bungru ka khan hetu hi Christian te hian kan rebel mai kan share chuak deuh kher tiang FSC bungru khan no pangte ulal pa chun inu le pa te thu zom ro chu thil dik ani sia inu le pa choi moi ro chu thu pek tiam nei mas saberani chu ti chon itana tha anga le hini dam rei bukang tin nangni pa te u in fa te ti thin ur su ula lal pa thunu na le zilna a chuan en kol zok ro u ati mo helai hi bible ina
pathian in chhungkua enkol tura adu dan aron je na ni hela hian chiang ta ron langta chu nu le paten kan fa te hi thin rima zil tur kan ni lo zete mangai na zil tur kan ni jok zete kan rem ani po in thin rim hri khlak na ni lovin mangai na wanga rem jok a kan ti tur chu ni hela hian a toy jong in soita ila nu le pa chuan thil ti mangin example an set tur ani chu until ti mai nu le pa te example set tur kan ni a en ton tur nu che tur kan ni a chu ti rual chuan no pang te po in nu le pa kha za tur ani respect honors an za tur ani tin no pang te kan thunun hian ngil nei na le thu tak mangana tur ani a pathian thu mil angzel tur ani thu fing te a khanin a kazia khi kal hrefuang em bung tu fing te bung som ni pahni khanin ka ria kan en chin lo ka nge tu fing te bung som ni le pahni en chin lo kang heta hi ome no pang chu akal na om ko nga chon zir tirula a upat hun po in a thla lawang adi chu mangai na ngil nei na do theina Kristian chung kon nun chu an no pan lai zir tir turani chu wang chuan haraw lama no pangte enkol tur po hian an no pan lai hun a thaberani ti hi ho I hre thar le tengu tin ka ngai poimo em mai chu Kristian chhungkua tha din thei tur chuan lalpa mai chami kan din tur ni lovin kan din nge tur ni chhungko worship family worship kan nei nge tur ni ani lo chuan chhungkua hi adam theilo atira ka soi to ang khan mizorama ai chon mizo te hi chu ka du lo deuh mai ka ti to kha ka du lo deuh chu kan sa khona kan Kristian hi he ta huwa angin kan kaltira ma chhungkua kan la lut lawa he chhungkua la lut tu chuan thil apoimo em mai chu lalpa mai cham chhungkua din kha apoimo em ni he praibung som chang som ni palia khan heti hian alo in zia ka tin mangai le thil tha tia in chok tho turin in ngei tu ton ro u then khati dan anga kan in khom te ban san loin in fui ton zo kong u ni chu alo hnai tel in khriatin in fui ton le na sal le zual zo ro u ati heti line then khate ti dan anga in khom te ban san lovin in khom te ban san lovin mangai na le thil thate in chok tho turin chhungkua nga in kom khom tur khan min do ni chhungkua hi ko khana kan in khom ho tur ani chu ti rual chuan apoi mo bera chu ko rana kan in khom ho rual che khan in chunga family worship kha kan nei nge turani bekena kan in khom hawang poi de kati chu mizorama hiam in khom kan nga lutuka kar tonin ko ran ten in khom ma kan nei me ni nu ho in khom ma ranin kan ne pa ho in khom ma ranin kan ne ya hei athat nange tamanga that lo na ti ka ngai tua rum thani a chan chu fa te teloin nu in khom chok na sat lutuka fa te teloin pa te in khom chok na salutuka in chunga op tu nei loin fa te kan da na salutuka a thalo ni chu wang chuan ho u chhungkua hian biak in lampan ho thinila chu mai ba ka kan in chunga hin biak in pathian biak na idin teng u tin Kristian chhungkua chu mirangte rongbol sak tu ani nge turani mirangte rongbol sak na konga hian Kristian chhungkoi kan than le rangai engkonga tenge Kristian chhungko thadin tu jan komlu tuk te hi ain melo mi te choya som ve thin te mi te hena kan nei ro sum em kha sem tur nei lo maila kan bai tal te kan chome tal te kan thlai thar te tal khan mi indeng ve thin ro se chuti chuan Kristian chhungkon nun zetik tak kano pangten an lo zir thei don ani tin Kristian chhungkua ni tura poimo kati ber chu thutluk na kan siam donin pathian kan da poimo masa ber turani tu fing te bunga khan tu fing te bung thum changa a khan I thinlung zong in lalparing la nangma hriat na in ngatsu ati nangma hriat na in ngatsu helai takhi poimo ta ni chu nu le pa tam takten miron ron ve thin chu ka fa te nge ka zir tirang khoi zir na huna nge ka dang ti te thu miron ron ve thin
mà sẽ cái chú cái tắc tắc lo cái chú cái phình tốc lo cái chú anh mắc cái này lo mà sẽ anh kiếm ria pathian cái này chú vang chuan kan fa te zirna tur education a ten pathian ron thin ang u kan fa te career kan than do na ten pathian ron thin ang u tin nupui pasal ani nei do na ten pathian ron thin ang u tin sumle pai lama e zona kong kan dap don te hin u pathian ron thin ang u lalpan akai hruwa to chuan chhungkua chu man in ring tok le thamuan na nein ke apen thei thi ni ma se pathian da poimo ber na ni lo chhungkua chu ankal sual pal rem ruma andai sual pal rem rum fotrin chu wang chuan eng thutluk na po siam do ni la eng thutluk na po siam do la pathian da poimo ma saber ula pathian kai roi nei bible a chiang bera bible en hun tam taka en jia ka chu chom bible hi kan zirangai amera chu chhungkua kan khriat thiam lo chang khan kan rong bol tu kan pastor te le kan kau ran upa te ron hi hre tur ani lo ani achan chu anni khan pathian thu ange an lo kai roi thei mai thin cheu ni riat rengata na tha chu Kristian chung ko chak na hi kan ho sak na in ngat lova kan ni na a in ngat lova kan chung ko nom sak lawa in ngat lawa ma se pathian la kan rin om lawa in ngat ani chu wang chuan trong trai na nun nen pathian thu zirela mangai na le rem na in chung ko len tirila thunun na dik takeng ko ngamila chung ko mai cham dinila tin midang te rong bol sak tu iniang u heng thil rang te kan chung ko nuna kan practice kan chung ko a heng thil te alo loi lu tani chuan atira kan soitak Joshua bumiang khan keile ka chung te ero zongin lalpa rongani kan boldoni kan ti ve thei donani pathian ne na hian deal thina lalpa kan chung ko irong bol tu chung ko kan ni the nan min tran puiro lalpa kan chung ko nang marong bol tu chung ko ni turi min tran puiro tin pathian ne na ten ho idil zel teng u no pang te hian chung ko tang thilan zir tam bera ma se mizora ma zon alera throi kan chinga chung ko bul tran lovin engkim hi camping le revival ti velrem bultran kan tum thin ma se Kristian chhungkua dik tak pathian tri mi fa pathian tri mi chhungkua nei kan du chuan chhungkua atanga kan tan angai ni chu ti rual chuan eng angana sa point be maila mishing te hi thunun theilo anom fo thin chu wang chuan khang thil ka soitak zong zong thla lo practice pon no pangthen kha chun sualam kong te pon zo tho thin reng ilaka du chu Kristian chhungkua ni na hi felfam kimna perfect a ain ngat lawa pathiana kanin nga le nga lawa hian ain ngat chokani ho pathiana hin in ngatila in ngat pum hlum lawang u ti chuan lalpan min kai hroi thei donani pathianin mal min song vek ro se amen